Halo teman-teman dan bos-bosku semuanya, apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Berjumpa lagi di LNK TV Official. Sebelum nonton video ini jangan lupa subscribe ya teman-teman, karena subscribe itu gratis. Jangan lupa like, komen, dan share. Selamat menikmati. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Yang dari Alengka TV, Bapak dengan Bapak Avatar nih. Oh, nih. Tiang sendiri. Alengka TV nih. Di komedi kan nih. Awang tiang ngelat tuh. Yolo kedane uli kliki. Pak kenal apa sih nih? Bos dia nih kak. Oh, gitu bener. Salam nih, sarang Pak Yan Loge. Minta napi nggih? Pak Yan, Nggih. selamat tahun baru 2021. Happy New Year. Apa Bapak Happy New Year nenen kengken tiang happy niki. Kredit ya sing mayan ping 5. Dijo tekane happy, Bapak happy tadane membahagiakan diri sendiri pura-pura tadane Pak. Happy kredit ping 5 semua semuanya nih gara-gara covid deh nih covid deh nih mau kado-kado nih popedeh bahasa aja tabas nih covid cas tawang Pak gara-gara covid tuh bener banyak hidup mendiange kejang macet nih gaya macet benar asing buka aduh Pak happy ben orang aduh sadane len ngapa orang nih halus nih pasang nang pedih nih keng covid tuh nih aduh ampuro ya Pak nih tiang emosi wau pe tiang kelepasan kentan mau kasih bepipes yang ada cak kejang pedih pasangnya tiang ampuro banget niki ampuro tiang Pak ampuro nih aduh pintam takon malah nih Tapi harapan Bapak di tahun 2001 mungkin ki 2021 maksudnya oh pertama yang dok covid mingat tang joh yo sing neman ada covid kayak wah gumine pertama covid harus mingat Pak penguning gara-gara covid no bendara tan mau buka seperti nyintiang marau tuh bus buka bendara kengkean do tamu mai nah bus ada tamu nusunya nih mai sepi perisata ketiang semua legai murid masuk online yo murid masuk lang kota ane muridnya masuk orang tuanya pusing tiang pusing bo anak tiang masuk tiang di murid mentiang tuh terus ngenen tuh tiang yang jawab nih anak pintar pusing bego iya kayaknya tuh malah panas tentang tuh becelape ngwai Pak gene mih tiang yang tadi tang cek met tiang meten sing gugu apa kapal becelape yang jani pengtawang Pak nge niki sekat masuk online niki nge nak murid-murid mungkin tanya berpikir sekali murid malu nih kau mungkin setiap kali yang bawa HP kan ampun di kau misi kota nih kau lalu pertanyaannya cek Google 1 tambah 1 sama dengan berapa kata saya berpikir jenis otak murid deh Pak nih kau aneh penyebabnya nih kau covid nih kau pengaruh nih nah nih kau benar muka kan sepi murid masuk online atau pakai cuma gitu sentem aja muridnya liunan Jakonya ngecelape, gan nggak pertanyaan jawab di AP. Nah, yang pun sepi nih sekene perisata, nya kena kotajan sepi, dagang siap sing payu, dagang sepi, bensik kot kesunal sepi. Pak sing percaya dakal kesunal sepi datanan, mungkin mana aja nih, bos ada pes datanan, nyen kan nyidang kene. Kok komplek nih, jejah kena covid nih kok komplek. Nah coba aja nih buka ben kembali pulih. Perisata bendara internasional buka kan enak tuh neng onyang perekonomian mutar perekonomiannya sampai ke Sundal pun lais tuh beliau nak ngelawi pesta Pak teh lesina Pak oh kata